हेलो आसियो बोली मु ठिया आइछि एठी आसुना डांगी हां बाऊ डांगी ना हां बापा खाए तो बन छक्को जुगवान नहीं तो को खाए जुगी भाई सारा रे खाई दी हां हां ओके आसियो बोली ओरे ओले के जानी डांगी 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 बापा खाओ खोजो छ इला तमे म झुआ ना केमिति जानला बाऊ बहु इलेक्ट्रिक वाला आइछ जो हुक्का पके नथिले रीडिंग चेक करे पाइथिले मु हिटर बसई छी मु जाय बंद कर डांगी कोड जाइतलो बासन मस्त तुम एते एते कमे आइछ तो चॉकलेट खाइछि ने तुम खातिर सु डायग्राम कर दिछि তুমি যাও পড়া মো বউটাকে তো মারি ফেলে পড়া পড়া বউ 57 টাকা উঠিছিল 70 ইলো উম্মা যাচ্ছি দেলি ঠাকুরଙ୍କୁ 60 টাকা তळକୁ উঠিলে মু পাঁচটা কুপুরা কদলি ফেଣାই দেবি ভোগ করিয়াକୁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋ ଡାଙ୍କେ ସେ ହାତରେ ଚକଲେଟ କିଏ ଦେଲା ସେ ସରକାର ଏଥର କରିଛନ୍ତି ଯଦି 60 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ୍ ଉଠିବ ଗୋଟେ ଗାର ପକା ଖାତା ସହିତ 2 ଟଙ୍କିଆ 5ଟା ରୋଲ ଯୋ ଚକଲେଟ ଦେବେ ଫ୍ରି ତୁ ଆମେ ଦିଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ଗରମ ମସଲା ଆଣିଲୁନି ଚକଲେଟ ଖାଇଲେ ନା ତ ପୋକ ଖାଉଛି ଆରେ ଫୋନ୍ ଟା କାହିଁ ଗେଞ୍ଜି ଏଫଏମ ଶୁଣୁଛି ବା ଦଉଛି ତ ଭଲ ଏଫଏମ ଏଇଠି ବସି ଗଲେ ହବନି ଉଲୋ 99 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ଖାଇବା ମଗେଇଆ ସେ କଣ ଗଞ୍ଜି 99 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଲାଇନ ରେ ଥାଉ ବୋଉ ଏ ଯୋ ଆସି ନଥିଲେ ରିଡିଂ ବାଲା ଯୋ ହିଟର ଚେକ୍ କରିବାକୁ 57 ଟା ହଁ ସିଏ ତତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଅତି ବଢିଆ ପିଲା ଅତି ଭଲ ପିଲା ତା ବିଷୟରେ ତୁ ପଚାରୁଛୁ କାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏନ୍ତି ତମେ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସ ନା ମୁଁ ଗାଧେଇ ମୋ ବେଳ ଅଛି ଗାଧେଇବାକୁ ବୋଉ ଖଡ ଖାଡେଇଲେ ଉଠିବ ବା ତମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇଛି ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ହେଇଯିବ ତି ଆମର ହଁ କ୍ରିମ ବିସ୍କୁଟ ବାଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଇନ ତମକୁ ଡର ମାରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କିଏ ଚଢିଗଲା ଗୋଡ଼ ଉପରେ କିଏ ଚଢିଗଲା ନାଙ୍ଗି ନାଙ୍ଗି ବା ଓ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କିଏ ଚଢିଗଲା ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସେ ବ୍ୟାଗ କଣ ଧରିକି ଯାଉଛୁ फुल बैग बा पकिया जाउची बापा कहिथिले हां राती 2टा रे कोन ठिया छि रीडिंग वाला से आइथिले हिटर चेक करियाकू एटी सुबो छै